Bat kata kadai ka PDF kan wan rung ying rung semno bat ka parti NPP por sau baje balai gibo sau baje ru ngi perkhat lepa namar man bathet bot sau baje ngi penkut ia kas thet bot abang ngi penkut ka bamut bala tikna kajing job haso yong kalawan lepa kata kadai ka bang akwa ban ong ya pi hakawin ni kebiting ngaong bakat sajia AA hakan riu lani nyau lani pratari tamba kajia sisa mentakasni janmit sau baje kabamut ngidon arpon riu plus bakitaki arngut long arpo pra plus hakakat lai tarik jong udeu benai nginlong arpo kendai got na ngin yo kum kata buksiar tepet kilong keme kilong pa kikun samla yo bidang artatin lane yo bidang plumar kajing mut jing berkat mene uru rangba ulah keren ya kajing pensutu bakla ki lai project lai proskit kiwei pat ki parti bat kam tam nakalian jong kayu dibi ngar mentang stam nat ban pek ya ke YouTube ke social media ban yo ya ke jikun tho kiwei pat yu badu prestun yu ba samlin kajing internet ngai sutia namar ki keren ki breu ki bom tip ya ke beneng ke kendau nga syu samke le kila tek kum ki sensyar maki sekretariat kila tek kum ki syong nga kajaka ba syong usi chief minister deputy chief minister tip mamrong haberenda ki syong wan samis jaso yong ti batai start maki kum ki tip lut ya kawai pakawai ka lain joka file nga ngamut banong ko kilidar na kato ka partis nga bahasi pendunia kaktin namar ba ibig palap namar kane kajuk umbe kajuk jong kajing bit kajuk jong kajing nang jing sta dang kendiat snem mensyua ngawan ha kajuk kane kajaka ban bu mau nong rim ya kane kesurok na mau maram bat menta kakam gadang ya bat ha katu kapor ngakan mausa ubadeng samlin uong yang ngau bahasa ban declare sakawai ke projek ngogai kata kalong kasurok lengka kaban mi hangne hapo laumei tengong kata ka ba ba sebagai jingke ngok gitu kana ka bujurong ba te kabom ngol along te hadu ngong to ingin ya pechua te ngapa ya ki officers bikin late hakatu kapor ngong serbe tik patik habakadu kiwannya tu yang aki ong sar kalong ban connect ya katai kasnong nang tai siliang hanne halau mai tengong tu ya jema bat kata ka sanction kata ka estimate ka poi habu hadu kumbak kendai popra kelur dengka kendai popra kelur dengka te gila kumnong ngi aiswa ka fis ka benengkong kubaong badeng samlin mene arpu arkulur lasdang nang lina thain lamai bat menta usnem ya kabatam nang ta sa kumbah nyau posau nyau san klur ngin sa ai sanction dia bat kane ngan yutu ya pi kan long ka jingker ku ka bakrau ya kading ye area barokawe ngin ya yat mentam ya kelanjru ngin ya yat mentan nang tei na laumei tang konu arpo minit ngila poi hang tei hapo iyo molong haga jaka bagi de juhud kata kade kijing angnut bat kataru kade kakular jong ka sarkar hapo ka jialam jong ka NPP ngimdon por bani kedokti
kapor kabagidon kalong panpensyay yakipay ba nung siyong ya kae kaplan kabangingimut banle mano ban mentoy mday ban mentoy samlin marway mday ban mentoy kayeng kasem usamlin mentoy kadikatan ding yay parok away bat mentoy ru kipat ba jong kasoyong kasensi baro ngaong ipin ng yadep katay kasurok rengkat bat kejingking kan mau kadai ke area jong pi kan katut bat kangap ready lepa ya kata sedang banyawat jaka lepa bat senaya itai homestay koki kon samla ke banang ke bastat wat perkatan tak ke kam surga sedang kakam lajong lada pinang ong yu badeng samlin wanyalam sama ngat mataya pikum no banafly snai homestay iba sipolak tengka nyaulak nginai mangini ke sorkar lailak sim mapida karam dan kimo kita kiwai parti banut banuan kular kumta dahil nakakadaw turang ba Ukraine arsen lasin kerteng ikentin imersiang ngaran nakasap-sap teko suday klempoy syanoro banturwayo padba lay ka agenda kalong ban si ben don kinong lahit noyalam na po UDP kibaong hana niya don lang nakaskorkar tambah kamut hana baya kapop ka NPP hanang itkit mengi renga ngamut ban penpai niya kalong ka NPP kan numsya ba pilepop kata kata ngin numsya ya pi ba pilepop hakasaw kasian por ngidangnya kun ba ya katuka klam ka besir kay ba hangno pinu itai way ministero ujong ke UDP uban pensyai uban krendon skui hejeng tiak ubami day tang prestuan mukarat habo bapli karat uyo laisen positif namar balay ba tek hablay Delhi di persangkot ya gini ki perlok ki bidon lan hasorkar ya heriap lut kai angadep nang ta pisdang ban kedeukti yani kae kani pisdang ban kedeukti niarai lang magin penbet yo put usam tang syoi pasdang dot jinge kyong ngim tip ai te ngaong kadika kam kabae kadika kam hadin jo ka artarik umanay balay kae kabajia pelai tarik sau tarik siwan ketik yu bab do prostun bat yu kernat tose skubha andam pita pinut ban ong badahana ba kamut bangi ngintip ya kapop ke NPP lenga ong ipi kenong rim ka bangiyeng dahil nakakadaw ba ublay ukur ku yang i hapden ke sakren bej ka palay pujay lay puski ublay ukur ku giyo ar produksi kajingker ku ublay kaya beteng giyo mentar popra kajingker ku ublay kanang beteng giyo ar pokendai bat kajingker ku kajong ublay kanang to cucu ngin cross lay puay kung mga ong hakawe gijalang ha kata kapor ngin penhiar na tunumbos piap-piap na kagijat kapor kalajan narsutul pa pi kapor kalajan nakadawat ya kred kopya rem leno lut kai leno wat kren kopya namar pipoy hasret triat day imersiang dem tedong tong ini nang ne nakakap daw dakapasit hem saumetik wadya dem kajingjob ngayoi kasaing kajingjob ka bedon burom ngayoi keladon lepa mentah
Tenak rakadau ngong ipi wat penleran lem ya UCM ya ki arngut ki deputy CM ya ki ministers ya ki MLA bat yau badeng samle ai bet ke jingjop ka badan burong ka jing kerku katu ya ka konstituensi Jambi ya kan ka sansnem ka Banwan ar hajar ar polai hadu ar hajar ar popra kumlei pi sia